So guys, inilah gaming DM yang harganya cukup-cukup berpatutan. So inilah daripada brand SMSL dan nama modelnya ialah R1. Dan DM ni pun memang sangat sesuai untuk korang yang kaki game streamer. Jadi ini serba sedikit dari segi dia punya spek. Cuma dia punya chipset dia tak ada mention dan susah tak nak beritahu apa dia punya chipset yang digunakan. Apa yang saya boleh beritahu ialah seginya maximum total output ialah 120 mW at 32 ohm. So dari segi dia punya design ni bagi saya nampak very practical. Sebab apa very practical? Sebab overall dia semua ialah physical buttons. So korang ada button sini, ada dial knob lagi, ini paling best lah. Dan juga ada slider ni, memang cukup best lah kalau korang nak control korang punya audio. So firstly kita tengok dari segi dia punya output lah. Output dekat bawah sini ada 3 lubang lah. So ada 4.4 balance, ada 3.5 untuk earphone dan ada 3.5 untuk mikrofon. Tapi kalau korang ada headset, dia ada bagi splitter untuk korang cucuk korang punya headset. Dan satu lagi output dia ialah yang line out sini untuk korang cucuk speaker. So untuk input dia ada 3. Satu ialah USB-C, yang kedua ialah optical, dan satu lagi ialah coaxial punya input. So korang ada banyak option lah untuk korang nak connect ke DAC-M ni. So untuk bahagian dia punya slider, okay, slider dia ni ada 3 slider yang korang boleh adjust. Satu slider untuk adjust dia punya bass, tengah ni ialah dia punya treble, dan ujung sekali ialah mic gain. So misal kata kalau rasa mic tak berapa nak kuat, jangan risau, ini korang boleh increase lagi mic gain korang. So nanti masa korang game stream kan, suara korang lebih jelas lah. Tapi korang rasa macam tengah nak in game tu nak bagi game punya volume lebih kuat, korang drop lah korang punya mic gain ni. Dan bawah sini ada 2 button. Satu button untuk change dia punya input. Okay, ada 3 input, dan akan ada LED kat sini lah. Okay, LED ni saya cucuk kejap. So kalau korang cucuk yang dia punya first input ni, korang tak payah cucuk power supply, sebab ini memang plug and play. Dia dah terus guna power supply direct daripada device korang. So dah menyala So kalau contoh korang nak tukar ke input lain, tekan saja, nanti dia akan menyala lah. Dia akan tukar. Lepas tu atas ni button untuk change dia punya EQ. So ada 4 EQ yang korang boleh tukar. So basically yang saya dah try, yang first EQ ni dia lebih flat lah. Kalau yang second EQ ni dia akan naikkan bass. Lepas tu yang third EQ ni naikkan treble saja. Dan kalau yang ni dia naikkan dua-dua lah, dia akan jadi V-shape tuning. Dan last dia ada dia punya volume knob ni. Ni korang boleh pusing-pusing ni untuk naikkan gain ataupun volume lah. Untuk dia punya overall build buat pada aluminium, memang sangat-sangat berkualiti lah. Very solid build, dan dia taklah berat mana pun, cuma dalam 300 gram saja. Dan ini still consider portable sebabkan korang masih lagi boleh simpan, dan kalau compare lah dengan phone kan, lebih kurang size phone lah. Untuk dia punya audio quality untuk DM ni, ada orang pun memang claim ini memang khas untuk buat gaming. Tapi kalau untuk nak buat dengar lagu, especially gaming audio, mungkin kurang puas. Tapi it depends kepada telinga masing-masing lah. Ada serta orang pun guna DM ni pun dah buat hati jugalah. Jadi saya pairkan DM ni dengan saya punya headphone Sony MDR M1, dan saya guna untuk buat main game lah. So one to one comparison, kalau saya guna direct headphone dengan guna sekali dengan DM ni, dia punya, yes, dia memanglah boleh amplify dari segi volume, rasa a bit immersive. Tapi in terms of technicalities wise, bagi saya macam tak ada perubahan yang terlalu signifikan sangat, macam tak ada beza lah. Bagi saya kalau korang just nak increase in terms of volume, dan juga ada extra mic gain, dan juga ada extra EQ yang korang boleh adjust, yes, ini memang sangat-sangat membantu lah. Tapi untuk overall gaming experience, macam tak ada perbezaan ketara sangat lah. Itu saya punya take dan saya punya experience lah menggunakan SMSL R1 ni untuk buat main game lah. Jadi saya tak pasti DAC-M ni dapat memuaskan hati ke semua orang, especially gamers. Tapi saya as a casual gamer, dia dapatlah sedikit membantu in terms of boleh adjust dia punya volume gain, boleh adjust mic gain, boleh tukar EQ. So guys, ada konklusinya SMSL R1 ni dengan harga yang boleh katakan murah juga lah, still dalam 200 plus, still murah. So bagi saya, kalau korang yang mungkin tak ada lagi DAC-M untuk korang nak guna kat korang punya PC ke kan, ini still berbaloi lah. Tapi apa yang saya suka untuk DAC-M ni lah, ada banyak boleh control lah, volume gain, dia punya EQ boleh control, slider ni. Bagi saya ini dia punya strongest feature lah. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan lah DAC-M ni. Guys, that's all for this video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, follow and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video.